tuntu video hen thil serious mai karon soidona YouTuber te tunlai boruaka engeniang FIR han theluna an ming han lam tel ram temo engpo ni se ama sabira chon poimo deuh chu FIR hi a thelu tu te hi an thiam ve kherlo te hi kan lo hredonia chumi wang tak chuanin cross FIR hi omve thaini antunan mi in ilaka FIR an lo thelu ta kha FIR thelu ta kha a thiam lo ti hria chen chuanin FIR kha isiam ve ngal thei chumi chu cross FIR kan ti chuni ta ne khami an FIR siam vakokal zong chi khanin thu boy iwa thlen ve thaini police khan mo chuta chuan tunge dik jok ti choron hria tang chu ti chuanin hei tun laya kan soile soinu zola nu ti te alar view maya tin nutelian ti te mo pushke ta chang te case te poka khating chung changa khan hei FIR submit te ponoma an FIR submit chan bulpui bera ro kha chu a that tho rol hianin thil over ve do hra thi omani chuta chuan chu enge kan ti chuanin YouTuber te po chu ti khati mi chiat na chung changa poisa lo laklu tum ti kha aron retail ta thina a poi mai ne FIR kan CM don ani po in le thu kan thlen don ani po in dan hi kan en masak pho thi tula chu chuanin phalna min PM emo khang YouTuber te khan hei lo soita se danan kalem FIR in challenge style cross FIR ron CM ve ta se thiam ka changangem chu wang chuanin FIR hi kan submit wa he kan thiam ve kherlo the kan shet apoimo viawani khami standpoint ale a clarification an mani hi an thiam lo nge yani ti hi chiang taka approve na le tan chung changa po a fiana thatak kan nei ni lo chon FIR te hi ti mai chini lo cross FIR te siamin FIR submit tu so ka po kha an man le dei thaini chu wang chonin film khurangai mizo te ruwa hen FIR lo na hi alien ma amai ro chu FIR hi tong pong po hlau ngo turani lova min ilaka FIR an lo submita chuta chonin idik na nge ya ani chuanin cross FIR siam ve thaini mo mizo te hi hei dan hi kan lo ngai nep khop hi ka ti ta chan chu shiat zaw tum le shiat bel tum hi kan omlo ma amai ro chu hei hian thil poi taka thlen ta ni chu doi zep na ani min FIR kan submit don ani an ti hi chuan kan lo tri do dui zelamo chu wang chonin tuntum video hi apoi mo ka ti kha hei ni ta ne he thila hianin YouTuber te hianin diklo na an nei rengem entinan heta issue tharlo omta a khami issue chungchang an lo criticize tra an ti le ti lo te an lo criticize khan dana bo cmt hi tuntum ma chon kan clear do ber turania ti chuanin chumi chungchanga chuanin apoi mo ta ber chu defamation hi ni ta ne topic poi mo bera chuan article 19 a chuanin right to freedom of speech du soi thei na right kan nei awang hianin du kan soi thei kherlo ti hi chu kan soi fo to thina amai ro chu ti rual chuanin he right to freedom of speech mo du kan soi thei na hi article chu kan thria Indian constitution hi dana chuan abul pui berle angen dan pui kan ti hial khania hemi dana hi eng dan te sep ma hianin akal thiang lo shimani mo Indian constitution hi dan pui kan ti ang takin heta keima aniram state tero te a po hianin hemi Indian constitution hi kan dan siam hina abo che thiang lo shimani entiunan way main dan kan lo siamani po in KTP dan kan lo siamani po in eng pole mani po in dan lo siam engang maila he Indian constitution hi kan base tu rani tho hemi pel hianin aro kan rel thiang lo shimani chu kan che ta poimo ma ti chuan chu mi kan non soi chana chu Indian constitution a khanin freedom of speech and expression India ram khole tuita chuan an du soi thei na right an nei kan ti rol khanin film khura tul ve tho kan ti thin kamo kha kan freedom of speech khanin midang right ava violate midang dikna chanvo ava ti chiani chuanin kan laka khan case file thei ani thawani ma se tuna kan topic bera chuan YouTuber te hian kha dana kha an kal rengem an laka hen FIR submit thei ni rengem ti hi kan clear hawang poimo bera chuanin defamation ani defamation chungchang hi keima ina ron soi fi lovin hemi video hi ama pon kan lo en ho to atle ma zong chu amaro chu tun tuma hi chuanin chip chiar zo ka en hi tool nin ka ria he video hi lo thon dar chur te u achan chu dan kan shelo emai FIR an thelu ta YouTuber te po lo film khur ro ti ringot kha adikare ngem ti hi kan she ho don ani tuntum video he no
heta hianin defamation kan thlan kher chana chu defamation chungchang hi akai noi berani wangania YouTuber te hen midang chungchang ten soi thina content thei chen khata hi chon ani haulawa hei chen khata chon movie recap ten ne ya tin ngeniang zai reaction ten nei thina khang teng te kha chu thu dang de ani ya tin heta mystery lampang thil mak chungchang soite tin crime te ponom tani khang kha chu tuna kan soi category he chon anom haulo amaro chu YouTube content chen khata hian thil relevant tak tak issue thar tak tak hi chai ani thina ni hetialo criticize hi FIR submit thei ngotani MT hi tuntuma hen kan thedona hebi nulama hi chonin mipuite le kan NGO then khate poi anwar hok tura ngai tailamo tin soibel ngai omani point kan soibel bokanga tuntuma chon hei selrun pui voice ti channel ami defamation in pu ming chet na chungchang anon soi hi kan clearin kan ngai thlanga heta a voice nei tu hi tilanun siama advocate lar mmai khania tin athulak na a source hi kan judge te jingami pijuli lorin zami ani bokani hei arin tlak fek fok viewani ti hi lo shebuk tawlamo ti chuan kan clearin kan ngai thla phei hawanga heta hianin YouTuber te hian danan kal rengem ti hi aron lang chiang don ani chu engbo ni se kan clear hawang tuntuma hian in pumhing chiat na defamation chungchang kan soidona he kan thu soitur hi P Julie Larin Zami Chief Judicial Magistrate Aizawl Judicial District in Asia ani kum engamoza chu mizote po khovel ramdang te angin technology khovela kan zuang lut ve tareng maya chu khovela chuan tlang nel takin kan chenga khovel rampum pui mai hi awesome takin modern telecommunications mangin kanin zom kwal veka khovel rale lama thil thleng kha secondary lo te chung lekin kan lo mo in kan lo sheve ta zung mai ni hi mi hau sa le re theite khopui mi le thingtlang mi te lekha thiam le thiam lo thiar lovin mi tu po mai hian mani in luma trangin Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, WhatsApp le adang te mangin khovel kan lo chen ve a kan ti dan kalphung hanen hian mizote hi social media a thu post le comment lama hian namhoi sin takan ni ngei ni na hriata he kan basangam na hian din hun la om taka min din tir the nei ti hria in film khurna le insum theina kan zir chun zo mangai hle ni in alang kan milarte politician tele mimal soi chiat na post le comment mu tur hi tun hnaya phei chuan atam zual hle mai mi pakhatin tuemo kabranin thu aron posa sual nei lawang shim hian mi fel hlangom khom te chuan kan han chukron taluai mai thin hi chu ania Bible lali suwa Krista khan uirenu chungchanga khan inzinga sual nei lawa piangin ama chu lungin deng masaro se ati khan lunglaka ngampo anom lo kha mi tu point pathian du lo sual alo tiemo midang ril ru nalu tuka alo siamemo thotluk na dik lo tak alo siamemo ani point chu athil ti man chu ama ngei khan aseng le mai dona shem tur ani ngai chuan a shem tu tur dik tak chuan a shem mai dona insum theina kan tlak cham lu tuka wanga mi thil thaloti kan lo sebru tu thin na hian tu lo dewa thu boy minor tir pha ferfur hlom mai chu ani himo khati china han kan ti top lok ange on a introduction ani ta ni khata khanin thil criticize chungchang kharon soita amaro chu kan longai thlak chiana kan lo chik chuanin khata khanin engeniang kan voice na hianin harasat na min thlen theini atia khanin kha voice na satli ashim shima khanin harasat na athlen don lawani chu enge kan ti chuanin kha kan va voice na akha thodik ani chuanin harasat na hi min thlen theilawatin he dan defamation ina exception ati chin po na kina ala rot chiaranga angai na thiam na china kha om don ani hemi hi chu defamation atling love ati na china kha kan la thleng phei lawa tuna introduction a khianin ne hetiang hi anlo tammai intimate thai amaro chu kha a main focus zoka chuanin thodik lawa poison taka lova tongve vak midang chanchin dik lo taka lova tlang au pui ti te kha a main focus zokania hi introduction ania ziak chiar ani wangin avoile khata tira ron soifia ngal vek thaini lova chu wang chonin he hian in ril ro hroi solang ti ka lawa chumi wang chon karon soifia lokani poni se tuntuma chuan social media man chungchang le
akai hnoin aken tel poimo tak pakhat in pu ming chiat na defamation chungchang hi kan lo chil don ani tikhian alu chil don si a kita hen ron chiang chawang o introduction a ringot kha chonin ngai dan lo la siam lo tawala voice na chungchang ron soi kha chu thu boi nei thei na nge nge ani ti na ni lovin thu dika chon thu boi nei thei chong lova amaro chu diklo tak le midang te chanchin a ni lo baksa ka lo soyang kha a main focus zo kani ti kha kan lo shadon nya defamation chungchang hi Indian Penal Code chapter somni pakhat na hian da ni in section zali somkwa pakwana hian a soifia section zanga na hian a hremna atar langthung Indian Penal Code IPC in a soifia dan chuan mi tu po in tongkai nemo thuzia kinemo midang chhiar thei turang chi emo hriat thiam emo mu thei emo tura tumreng wangle chu athil ti ngong tur hrengreng chunga midang ti ming che thei tur thil atia chu thil awanga an ming that na sa ti che thei emo mi mu dan tura po annung chang that na te an mihring na te ngong che thei tur thil ani chuan in pu ming chiat na defamation ti ani mi thi to chungchanga po ni se a chungchanga in pu ming chiat na chu ama chu lo la dam ni ta sela atan ming chiat theina turang chi ani inemo achung te za omna ti niam thei turang chi ani nemo in pu ming chiana ni thei veka chu mai ba ka mimal chau po ni lovin company emo association emo te pu ming chiana po hedan hian a hom tel veka ni kan tu tok le lokang khami china khanin kan lo soi fia le lokanga then kha chun in lo ning thina hete kan ti to phimo amaro chu YouTube dan le shai te kan zo mangai wangin hetia ron comment si angai thina tin comment shim ba ka khan soi fia nga hi om ve thin bokani defamation chungchang ron soya pushe da changte khanin an interview na khanin an soifia ngiela amaro chu ani na ang tak khanin aron soifia famkim chi lawa defamation kan tia henin do tani hi angai ni thudik lawani hi angai ni mo thubel chian do lawani angai thudik nana na hi chu defamation a henin rin lu thai hi ani lo shima hemi section 499 IPC khalo en ma ula a wording sa kha chuanin engeniang thudik lo mo dot ti chungchang kha chu a in ziak hau lawanga chiar chok vek mola in ziak mi alawang ma se apoi mo bera chon defame ni tur chuanin thudik lawani ngai ni entinan sonu so kolgal lo ni renga kan ti khan kolgal lo ni tak tak ta se atan chon ming chiat na chuni te meu ma se kolgal ani meu wangin ming cheveu ma se defamation kitling chuang lawani chu ani lawa defamation min ti ming chiati shim wanga case and file thudik soitu na na khawa shem ngot thuam lo ni chu kan thathiam ti khan thudik lo soitu na na kha wa shem ngot thai ni lo achan chu kanu kha kolgal ni meu wangin amaro chu chumire link thok chuanin ka mi che kha kolgal lo ni mi asi lawa diklo taka in pu ming chiat na ani ta ne khanu tan khan apoi emema a reputation aza omna ti borban sakanita chuta chuan kota an lin lananga do tani ngai ni ti kha a fin fi angai do ni chu po chu video henaron soifia pevek dona kan la thleng phei chi lawa amaro chu kan ron soini ta selatin defamation a hen thil serious chu damlaya chu uni lovin mithito nuwa po khan entinan kan mangzel menga ni china ka soita ka kha mei chia kolgal ni a ipu kan pu ma se kolgal ni mi asi lo kha lo boral to po ni ta se lola damta angni se atana ming chen na turangani chuanin khanu ai o khan alaina nai te khanin case and file thei thawani defamation case and file thei thaw mithi to laka po mo tin minung le mithi kan soi to a ador le chuanin organization pol angani entinan KTP chungchang te lo va soi chiam taila KTP kha body pakhatanga mishing pakhatanga khan ngai aninga tikhan KTP ming khanin a signatory person mo eta central KTP an leader te mo khang tiang khanin case and file thai khamila ka khan diklo taka KTP chungchang ka soi khan chu tiang te chu kan lo shet ve shim thawme defamation chungchang hi defamation kan shet rol hian defamation po hi kan lo la shelo khop maya in pu ming chiat na ti ringot te hian in then kha then kan lo thachina chu adik lawani kan ngai thlaphei zelang amai ro chu in pu ming chiat na hian heng a hnuai mi te hi chu a huam lo thung kingun takin lo ngai thlaula defamation ti na a huam lo chin hi tunaka video thu pui poina aron ken tum berani ta ne
YouTuber te laka hian case kan file thei rengem FIR kan lo ti ve ringo thina then kha thenin FIR kan submit awang hianin thiam ta view wale dik ta view hen kan lo ngai thina ma se ani lo ania atira ka soita kan khan kha FIR kha ron challenge ve ta se cross FIR ron submit ve ta se I thiam angem nangma zo kha I tang lel thei ni ti kha kan initiate ve thani chuwang chon FIR submit ma sa tu ringo ta hi an thiam ber mi alo ani ti hi mi puiten kan lo hriat a tha ome ti chuan defamation ina a huam lo chin inpu ming chiat na ti hian ina a huam lo chin hi ngun takin lo ngai thlaula he thila hianin tuna kan video chungchang chhana hi fia takin aron om don ani amai ro chu inpu ming chiat na hian heng a hnuai mi te hi chu a huam lo thung pakhatna mipui wantlang thana tura thudik soilan na ani in ka ti top ngun deuh dona mino hre thiam taula thudik ani in mipui wantlang thana tura tana thudik puan chu ani khan defamation atling lo mo panina min thil thazok ani be seya sarkar hathok ana thona chungchanga an mu dan an soin a chiang veu ti ro ti khan mi in sarkar hathok emo politics chungchanga te po kanram ta na thatu ni anga an sheta hoisen taka thu an lo puan cho hi defamation case file thei ni lo o pathumna thil thazok ani be seya mi chanchin mi pui wantlang kai hnoya a in manna public question chungchang soi ani in palina kot kal phungle kot thutlukna puanzar ani in pangana kot thutlukna chungchang emo kota thure tu te chungchang emo thil thazok ani be seya mi in an mu da nan lo soin parukna thuziak tu in emo thu soi tu emo anei tu beremo in mi pui ngai dan a khon khom na zozuya ngai dan tarlan na ani in pasarina thil thazok ani be seya mi chungchang dananga thune na nei tu in alo herdanglam censor ani in pariatna thil thazok ani be seya thune tu dik tak ne na in pu na ani in pariatna midang te thana tur jok ani be seya mi chungchang in hriat tir na ani in chu mi category ate po chuanin zola nu kan ti te pushia ta changte te case te po kha om thei reng ani chu mo YouTuber hemi issue tharlam lo chai thin te ina an content ta hi defamation ina a huam lawa hen a bet tareng ani entinan zola nu kha kan manganga zola nu chungchanga khanin YouTuber then khatte po chu ti khati lo post to lo te utin a post ne na po khanin ngen yang thu boi thlen thei turang hial khanin FIR siam te po khanin ka ria amai ro chu khata khanin YouTuber then khatina zola nu chungchanga khan zola nu thlawang an lo hawemo zola nu dem zongin an lo soemo a video lo post zar tu lo screen record tu lo post zar tu khang ho chungchanga ngai dan a thale thalo an ti te an lo criticize very ngo takha dan kalna om chuang lo ani tin e kha thila khan defamation atlin lo na chan pakhat le chu dot pakhat ma tel lo kan pom plan vek adik bera chuanin video pakhat chu aron om nge ya chu adik zolanu tan zong ani emo zolanu tan lo zong ani emo a video the dar tu tan zong ani emo tan lo zong ani emo kan pom plan vek chu video kha om nge ya ei che pakhat alang nge ni ti kha kan pom plan vek ani kha chu I thudi kania entinan kha video proof khalo omlo ta se he nu hian in video duk tak lo taka siam lo tingotila lo siam le si lo se kha YouTuber laka khan case chu a file thei nge yang chu FIR te po lo submit ta se a poilawang amaro chu heta a leak out to vek nuwa lo criticize mo hei hi chu kan society tan hi chuna thalo kan fa te lo thanglen le zel tur tan a thalo ti awareness le engeniang ngai dan an lo soi ve kha FIR hi submit po ni se thui chun thleng hau lawang amai ro chu tiang ni lova YouTuber pakhatin kha video leak out kha ani na ngai anga alo upload alo public ani chuan FIR chu submit se adik khlap thung a chan chu video khan kan soi chiang to video ma sa po khan ma se hi kan kal le lokanga kan mu thein karinga heta hian ti hian an ching takin in je kani section 67A IT Act hian avai chon kan en lawang whoever publish or transmit or cause to be public mo transmitted alo thon dar tu
alo ti dar tu hi shem thei ani hemi dan noya he no a shem thei na dana po hi avoi khati na a kum nga thleng lungin tan le cheng nuai som thleng choi ani ti chuan an lo tin on le ni chuan avoi ni na chuan kum sari thleng lungin tan le cheng nuai som thleng choi ani chuta chuan alo thon dar tu te ani o a publish tu alo siam tu emo alo thon dar tu a thon dar dan ko nga chu electronic form atita YouTube ti te hemi kan nun gadget thil shim kan electronic thil manga kan thon dar shim pen drive ti te DVD ti te mail ti te WhatsApp ti te Instagram Telegram ti te thlengpon a huam vek ani chuta chuan he danina a huam china chuan mo lo criticize tu ti inziak seng chuan FIR engang poni se soiboi thei kha omlo amar chu lo criticize tu kha a huam tel tat lo he dan hian a chungchang lo soi tu lo discuss tu mo he tiang chungchang chu a thalovani emo zolanu kha manani ti emo kan society tan a thalovani ti emo khami chungchang lo soi tu video content lo siam shim lo wa ti vengo ta kha thil dikani lovani tin defamation a khan kan ngai thla zo vek to a khatiang chungchanga thu lo soi kha defamation a atling lo ti kha chiang takin kan theto boka chu wangchon hemi chungchanga hianin YouTuber tena an content ta mo then kha chon sumlak lunan pon anenga tin then kha chu lo la monetize si lo sumlak luna turata na anti po ni kherlo video sa te po khan zolanu chungchang alan to shima lova engeng YouTuber ang zonga lova ti ve chiama kha thilfu berani lem lawang kan ngai thak chun zom lenga a shem thei zo ka chu a video lo ti dar tu tin a siam tu te a ti dar tu te anitani tin YouTuber ang zonga akal thei don ani chuan akal thei dan bera chuan kha YouTube channel a khan kha video kha angai in posta se transmitter khani venga kha YouTuber laka khan FIR chu submit se adik thlapang engpo ni se kan ngai thlazon zelang dangte thana tur jok ani be seya mi chungchang in hriat tirna ani in somna midangte emo mi pui van tlang emo thana tur ani be seya mi chungchang lo soi ani in mi chungchang lo soi ani in ti shim ate po ke YouTuber te content ta chun a rin lu thei vek ani mo chumi chu defamation tia khianin exception a huam lo china khen lo tel lovin a huam china han lo tel se FIR kha adik le thlap ma se defamation ina a huam lo china khan kha thil kha oma he thil hian defamation a huam lo ve ti wang khan case po halo file ma se defamation ina huam meo lo wangin kha alo soi tu kha diklo na nei chong lo amaro chu alo soi dan ki zo ka kha poimo ta ne dot aniem ti kha khanu chungchang han dot bel thei ani lova YouTuber tam tak ka ena hianin dot an soi lo nin ka ria om je chu video chu om ngeya amaro chu kha om nge zara khan thil dik le than ni zo ka an riat le an mani ngai dan kan society ta na tha thei tur ang bera an ngai dan ve ka kha anon puang chuak mai nin ka ria ke chuan chu wang chuanin FIR kha aron ring thin khop mai than kha chuanin an hlau man viewin ka ria YouTuber than kha te point amaro chu he thila hianin FIR rik shim wang khanin a thelu tu te kha an thiam ta bere ti na poni chong lawa he chu wang chon heti ang dan te hi kan lo bi chena kan lo chip dar ve hi ngai ni chu tin a transmitter a khan YouTuber tam zo ki chun omlowin ka shet tin channel te pok han en kola engening a video ang yelang ana ron po se mo ponom chong lawa mo chu wang chon he thila hi chonin thil thui taki thlen thei ani don lo shim ani tin hemi chungchang po hi engening NGO then khatele FIR thelut rang tu te po hianin kan shet ve ngai mi chet na chungchanga sum lo lak lo tum ti ringo takha ani ber chong lo mi chet na kha engangin nge kha YouTuber khan alo utilize midang te ta na thil thatur zokin alo utilize em alo mangtang kaim ti kha chik ma sak phot athani India rama hian defamation hi civil case le criminal case angin akal thei ve a civil court a chuan a thelu tuin thiama changani chuan zangna domna monetary compensation peturin courtin thutlukna asiam theya criminal court ai ro chuan kan tarlam ta gang khan thil sual ti tu khan thiam lo achangani chuan komni thenglungin tan emo poisa choi emo apan hi emo a hremna pek thei ani thung
IPC hnuaia defamation hian India dan pui article som pakwana kan du zong soi theina le talan theina dingna chanvo freedom of speech and expression kan nei hi akalem ti chungchanga hian in hnialna aom fowa in hnial om tak po ani renga chu thil chu Supreme Court poin alo ngai tu hial to khopa issue poimo ani Supreme Court chuan March ni somni pali sang ni som panga khan Constitution of India article som pakwa clause 1 subclause A akalani ti in Information Technology Act section somruk paruk A2 alo pai thatoa IT Act section somruk paruk A2 mizo tongin handa do nila min computer le kai hnoi thiamna kaltlanga SMS moilo tak offensive message mo thubel chian dol lo ani ti hreng chunga midang te ti boy ti chi ai vo thaile ti thlaba na tur thu athon kwal tele alo dong tu te ti boya har satna engemo thlen thei tur khopa thu thon tu chu kumthum tan tir le poisa choi tira shem thei ania heta message a soihian video thalak le audio in thon te a huam telvek ani kita hen kan soi fe le lokanga ITX section 66A na kha an pai ta ne chanchu freedom of speech and expression chungchanga khanani ta tuta po chone an pai tak bera po kha lo chik taula offensive words mo thu deng khong le thu dik lo ala ti shamane do thu lo the dar tu kha shem thei an ni thu kha ain jek ta ne thlina tak atle don ti mo lirna takin hing don ti engma shibik si lova lo post dara mi puite dot mangalo ti chi ayang kha khatiang chiang te po kha entina han mang taila khatiang te po kha thu deng khong chu ni thei reng ani amaro chu thu dik ani ngei ti kha an thelo ta tin hei chi awang don han ti thut te po kha mi atip chi ai emema chi chu kan leizo ngal vek mai ne khatiang te po kha thu dik lo ania bel chian do lo ania khatiang lo the dar tu kha shem thei ani ti khani ta amaro chu he thil hi freedom of speech and expression awang khan pai anita a amaro chu pai ni ta ka wang khan khang do thu te kha I kan soi thei ti nani lova dan dang tam takalo ma khami veng him tu tur kha chu chu tun chumai ro kan topic ani che lo wangin kan ron highlight kher lawanga tun chumai ro chon defamation chungchang he kan topic le khami FIR chungchang kha kan topic ani wangin hemi chungchang bi ka hen kan kalna dona chu ta chonin kha ITX section 66A na te kha chu an lo pai ta freedom of speech and expression awang khan ma se defamation hi kha thil awang khan an pai ve chuang lo ni mo section somruk paruk A ITX chungchang po hi soi tham a om nangin tuntuma chuan soi zawri lo maila in pu ming chiatna defamation IPC hnuai mi ro hi chu Supreme Court hian ahum him ta zel zoka amai ro chu case in nga na tlak lo belchian do lo tam tak alu pha thei ven na turin case danga FIR min police nena a thelu zungzung ang hian ati ve theilowa section za somko pakwa subsection 1 CRPC hian defamation case b ka complain omani lo chuan magistrate te hian cognizance lak aphal saklowa hemi hian atum nia lang chu kanmimal right freedom of speech and expression hi minven puini in alang tikhana chiang veo boka khita khen omzia chu he defamation case kan file don ani chuan FIR ang zongina kal theilawa a magistrate court lama direct akalangai ne achan chu thut engeniang neu kha tam don ani antinan FIR chu 2 point an siam thai 2 point police station FIR an siam thaya ma se kha thila khan investigation le thudi kani ngeyam ti proof na ang chi te kha police nampang nani ve thung ta ni amaro chu defamation kher ro hi chu thil serious takle min ni lo thayang beran man thai thilani wangin do ta in pu na thil kha ai wangin investigation engeni all sam taka FIR va sem ve all sam taka FIR va sem ve mai lo khan heta ko ta kalangai ta khata khan thu boi hla boi lak chi ni em thu bel chian dola ni em defamation ka thelu don ani chuan dot mangamin pu ming chen na ani ngaya chu dot ani rengem ti zong dot ani melem ti chungchang te po kha zir chen masak phot angai thina chu thilwang tak chuan engeniang defamation kher hi chu police FIR va siam lovin heta magistrate khan alut masaturani mo achiang vewem CRPC a intalan danania ti chuan chu FIR chu kan soi
nep na lampang ni me lo se atidik lo tu jok po khan FIR chu vasiam thei ngei mizo mi puitel ruwa hianin FIR arik to shim hian lo va hlau tawa ki kanom thina amaro chu I soita kan khan ati ebera ka soita kan khan kha FIR po kha arin tlak turani adik turani mo tin FIR tu monila ka ka vasiam ta maro chu kha ka FIR siam kha alo dik tok silova danin kha ka FIR siam na chungchanga khanin kha pa kha alo humhim thasiya kha pa lung oilo khanin engen court thlengin court proceedings kal tlangin min han beile ta se aril ru ka ti nat mante ka ti mol pho mante po aniang khang zong zong kha a poisang zong pon min bil le thei dei ni chuwang chonin FIR te hi aul samlut to ka amaro chu aul sam ang hianin siam zung zung ero hi chu thil fin thla hi ani kherlo ti hi mizo te hian kan aware kan hriat chian hi a thaviawani defamation alom hian pumhing chiat ani awanga lungoi lo chuan criminal case lamhoi zongin case akalpui aduani poin FIR manga police chuitir ngo thei ani lowa magistrate nena complaint zia ka thelu masak angaya court emo magistrate emo chuan case pomtla kaniem ti alo nz nuwa pomtla ka angai ni chuan alo pom theya aom zia chu police nena nilovin magistrate nena complaint manga zual ko angai ti na ania an pumhing chiat na kha dot mulum false accusation ani zia kha ama khan atop thlengin a highland proof angai bok ti na ani kita khen thil chiang reng pakhat om ta chu heta atira kan soitak defamation IPC section 499 na khanin do tani ti chu injek kherlo ma se do tani ti kha injek lo ma se a court proceedings zoka khan hei ne mi tangina kan hriat chen au thin zoka chu a court proceedings zoka khanin do tani ti kha kan proof tho ngai defamation case ka file don ani chuan min pu na kha do tani ti kha ka proof angai dot ani ngei angai na chan zoka chu mo amaro chu dot ani lo chonin defamation atling lo kan ti to kha chu court proceedings a po han kalta sela min pu na kha dot ani ngei ani ti kha ka proof angai tho ani defamation hian huam zau khomaya kan politician le midang ten mi pui ma a anthu soina dot mulum hlak manga midang te ming that na sa ti chevek thei thil lam hoya an soilan anga po case asiam theya supreme court chuan India khwale tuite hian mani du zong soi theina le talan theina kan nei hian huam chin top chin limitation nei ni ti in midang te nun ti chevek khopa vasoya lantir emo talan emo theina right kha he article som pakwana hian ahuam lawani atia tin mimal za omna an hing thatna te hum hi mi India dan pui article som ni pakhatna right to life hian ahuam telani atibok atop na tan chuan thudik ti hrechiang lawa soite social media a post emo low comment te awang hian jail bang azu theya tuna po khanin thudik ani ngei ti kan hriat chian lo kan lo po sawanga ti te po khanin ron soita ni video hi reilu tuk don ati khan ka du tok don nainga hemi video link hi description a kon ka lo danga in du le ngun takin lo ngai thale ula tun lai isu lar mai enge mo hleka lo thlenga mi chiat na chungchanga video lo siama sum lo lak lun tuma an tilara ti ngotaka youtuber ti lar po hi ni kheram ti te po hi lo chik ve te u youtuber te hin engma zolanu chungchanga khan content hi siam lo po ni se alar tho don chu chiang reng ani youtuber te hi eng tun lai te hen nga tinge moni lo ti ve sek ti ang chong kam hi ari rimaya an tang kai jete mo ram ta na an ti that jete tin he ta case chin fel lo tur chin fel ta tam tak te tin kan information share lo tur tam tak kan share na te tin thei content sang om ma then khata chon share zaw na te min pe knowledge te min pe hemi tur hianin effort pek na sathi ngai MMT te hi kan share pi ve thome chuwang chon he ta zolanu chungchang an lo seiwang hrim khanin engeng FIR kan lo was submit khumani po in ka chu kan soi theini lova amaro chu kha FIR kha effective view lo mai the tin chu mile lampang hlawa chuanin ti hian kan soi thunga kan hriat thiam theinan youtuber te hi kan underestimate kan hmuniam de umma mai mo hi ati theini aum zia chu zolanu chungchang an lo soi ta ne an lo criticize ta emo
an man an ni thu te po hei kan channel nge te po kan lo post a khatiang khan kan tia khata khanin than ka thenin YouTuber te hi ti ve ringo thiom thina ni amaro chu kha khati ngo theiniam poisa mu du na wang ani kherem ti te po hi chut ngun angai vewa heta kan local channel le mo kan mainstream media lampang mo heng te na an lo ti chuak hi kan thathiam le view box ya zola nu chungchang te pon soi lo mo kan thathiam view ma se kha enge lo an nei na thawani kan local channel news chan khada phe chuanin news car laka advertisement ten la zep zui boka tin beng warna ti website te polar ememani hanlu che ula ads sang lo in display noi mayang khata tang khan suma mone mo mi chet na chungchanga sum lo la lut in ti fo te hi YouTuber big ngothi ani lawa mi chet na chungchanga eta eng report pote mosiam tu te po hanin khami zara khanin income lo nei ve thaw amaro chu ke ro chon karon sui chana chu kha athalo ka tin ani me alovin information tam takan lo don pha atha atin alo thona tingot lova khami tanga revenue alone muve te sponsorship alo muve a lo alo nei kha mi chet na zara lo nei ka ti ve phalo ni ke chuan tin kan website sang te po entinan bank warna te po ka mangmai ne bank warna kha athalo ka tin ani mi alo ma se engeni zola nu an man chungchang te po aron po salo mo tin tuna fire chungchang kan shit na te po keima abi ka chon bank warna khani tho amaro chu kha zola nu chungchang an man thu ron post tu ngei a chungchang ron post tu ngei website ta khanin lo chi kula a lo muna advertisement ran om chawang chu mi chiat na zara lo nei kan tila chuang silo enga tinge YouTuber ni ta ka wa mi chiat na chungchanga lo nei kan lo ti ve vak mo then khatero hi chu kalfor lo big le mang thiam lo tak hi chu YouTuber te jinga po hen anom tho mai hei chu kan pom ve thawanga ya hei chu aza thlaka nga atan po achet chiat na hi chu post sak lo teng ti ai chon mi chet chiat na mo mi chet chiat na big ni chu kati khami lo post kha chu atul kher lo watin hemi chungchang han kan soi bel du chu YouTuber then khat tuwe moni in achan chin lo puang chuak turin min lo ngen ta ne kan lo puang chuak nge ya content te bok an lo siam ani ma se enge moti nuwa kha nu kha pa khanin khami ka chanchin I channel mi kha milo delete sak thei to ngem an ti a hianin then khat hianin lo delete sak du mi lo hi kanom thin chu ke ma nge po miron ron anom thina ino delete tu lawani khanin in thiam hau lo a chungchang khami content in nei theina nu emo pa khanin delete tura lo ngen che chon ilo delete ve mai tura ne heting te po hi kan threat ve thawme chu wang chonin YouTuber te po khami wang khan kan film khurangai lo ka tin ani lovin kan thil soi reng hi adik turania rin thu te kan thil soi reng hi adik turania tin kan criticize hi thu boy la boya lak thei ani lawa defamation chungchanga mo mi chungchang kan wa soi che emo kan wa di riam emo nilo takin kan soi ti na kha ani chonglo criticism hi chu ramchang ka nga piengin kan loma hey engeniang thil an criticize atang hianin inzir na hi kan lo nei thin ani mi thiam te chuan an tia ramchang kang te point chu an mang tang kai khop maya lo criticize a chu tiang jok chon lo ni se o ti kha hey English word a chuanin constructive criticism ti te om ta ne khatiang zong khanin YouTuber than khat hi chuan an comment tlang puin ka sia chu wang chonin tuntum video kan topic a khan kan le lenga FIR chungchanga khan YouTuber pakhatin zolanu chungchanga soya he chukan society tan awa thalo em timo inzirna tur tam tak thu tha tam tak aron soiwang khan FIR hi sompo somnga po submit se kha YouTuber khanin thiam lo na nei chuang lo mo chuwang chonin hemi chungchanga hen thil chiang takle mumal taka soi hi athain ka ria FIR an submit kan ti to hi chon mizo mi puite chu kan phuzu ka kan hlau mai zel mo chuwang chon FIR hi first information report tinia a thelu tu kha adik sa aron chanchani adik thlape ti hi khoije ka ma omlawa first information report ani mai khamia khan ilung oil awani chuan cross FIR CMV in khami thu boy la boy chungchanga khan engeng information report kha CMV thaini chu kan lo thrit ringa thawme dan hriat hi atang kai lo kan ti thina amaro chu India ram kan nia India ram khole tui kan ni chuan India ram dan engemaw chen hi chu kan hriat ve nga ya tin atira ka soipoi mo chu intidik dewa FIR kan lo ba CM ani don po hianin danin engtin nge soi hemi FIR hi lo submit taila
min cross FIR ve thayem kalaka hianin FIR lo siam ve ta se min mandei thayem mi right ka violatem mi dikna chanbo ka vati che MT kha FIR kan siam don ni po kan chi ka thakhop mai ti hi lo se taila athange tum video chu hei a review maya min lo se thiamanga lok puina enge motal in nei ngei ka be sei lo tongkam taka chuan dan tongkam taka chuanin dan hriat lo hi chuan lamatling lo ti ni hei ani tak tak ania dan ka shalo lom iti wang khanin thiami changdon mi alo mo thil lo ruta thil ru khi enge nyang dan bo china ni ti ka lo shalowa ti engang mala i dan hriat lo khana chan him don lo che thil ru kha entiran ka mangani chumo then khati chon entina kan man te hi in lo la thu tak lutuk thina chu tiang te chu om thei dona mi non ti thina ma ro chu om theiang ka tina ni lovin entina mai ania thil ru khanin dana hriat lo wang khan thil ru kha sual ani lo mo lo ti ta se dana hriat lo awang khanin sual ani ti po lo shelo ni hi ti wang khanin shemna apum pel ton chong lo chu wang chonin mizomi puide kan harahun dan hriat na chungchanga hianin enge motal hi chu kan hriat ve ngai tin dan kan hriat lo wanga enge ning har san na tam tak lo tok ta te po kan oma engpo ni se tuntum video chu a seita view mai in du tok phatiang hriat bel du kan nei ni chon du le video thar te po kan la ron siam tura ngai la athange